Salamatçılar, hormatly telegörүүчүлөр. Biz sizler menen kayradan Kırgızlar jana Kırgızstanu televerүүsünün gecekteki çıkarılışında joluguşup oturabız. Biz Manas Anu Akademiyasının konferans zalında kayradan Narbayev atında üniversitetlerinin studentleri. Salamatçılarбы. Biz hem ötken leksiyada totemler jönündögi түшүнүккө şu kayrılıp, oşol jönünde gep kıldık elek. Sebebi al boyunca köpдөр oşol жақсы түшүнбөй атабыз, oşol boyunca da bir түшүнүк берилсе деген. Biz mümkün boluşunça al bul emne деген dini işenim же эмне экендиги жөнүндө, ilimde кандай ordu var, kaysı жерлерде сакталганы тууралуу айтканбыз. Kırgız etnonimini etimologiyası жөнүндө алдыңкы лекцияларда айттык элек. Эми бүгүнкү сабагыбызда Oşu Kırgızlar kaçan gelip çıkan degen ekinci tarıkçı okmuşlarının aldığında çok soru var. Kaçan payda olgun, el katarı kaçan payda olgun. Жазма bulaklarda oşondoy malumatlar var bu. Oz eki bulaklarda bolsa kanday emne degen malumatlar var. Muna bugün oşu sabagыбызda uşul jönünde gep kılalı. Men de uşu suroodu men silerge de bergim kelip atat. Жазма bulaklarda kimиңер айталарыңар? Kırgızlar kayсыл убактарда пайда болгон. Birinci жазма bulaklar жөнүндө айталычы. Тарыктан. Kim? Биздин заманга чейин 201-жылы Кытай тарых жазма булактарында, Цматянын тарыхый жазма булактарында кыргыздарды жазышкан. Кыргыздарды Гянгундар деп аташкан. Гянгун деп, туура. Тура, мына биздин абдан туура айтып атасыңар, тарыктан эме окугансыңар. Бүгүнкү күнгө чейин бизде эң байыркы кыргыздар жөнүндө маалымат берген Кытай тарыхчысы, же Кытайдын Геродоту деп айтып жүрүшөт. Бул Цматсян деген тарыхчы, ошол биздин замандынга чейинки 3-кылымдарда, же болбосо 201-жылы ошо Гянгун деген эл Hun imperiyası özünün kuramına koşup algandığı жөнүндө айтат. Ошо Hun imperiyası 24-26 eldi özüne başıydıret. Mına oşolordun içinde Gyangun degen Hunlardın batış tarafında bir orun algan, batış tüştük jagında orun algan önce bir mamleket ordosu var elekendigi жөнүндө айтат. Бирок бул деген сөз эми, мисалы Kırgız memleketi oşol uçurda payda oldu, Kırgız eli oşol uçurda payda oldu degendi bildirebi. 201-жылы bizsin zamanga çeyinki. Biz uşuntu aytsak bolu? Жок, агай. Себеби мамлекет болгонго чейин дагы эл болуш керек да. Жок, мамлекет болгонго чейин туура эл болуш керек. Анан мамлекет пайда болот. Мамлекет эл түзөт да, туурабы? Бирок ошол 201-жыл биздин заманга чейин ошо Кыргыз мамлекети түзүлгөн деген сөзбү? Жок, ага чейин түзүлгөн. Мамлекет болуш үчүн бир топ этаптарды баштоочу. Туура. Мына ол жерде мындай чатышуулар болгондо, ошол биздин мамлекеттүүлүгүбүз жөнүндө биринчи президентибиздин убагында ошо сөз болгондо, биздин мамлекеттүүлүгүбүзгө 2200 жыл болду деген ошондой сөз пайда болгон. Бирок biz bir топ окумуштуулар бул туура эмес деген пикирди айтканбыз. Эмне үчүн? Себеби Цматсян аны кол немеге кагазга түшүрүп атат. Ушундай деген эл бар. Анан ошо элдин ордосу, өзүнүн мамлекети бар эл экендиги жөнүндө айтып атат. Туурабы? Аны Кытай иероглифтерин чечпелеп окумуштуулар айткан. Жөн эле Кыргыз эл же урус эмес, Кыргыз мамлекети жөнүндө сөз болуп атат деп иероглифтерден чечпелешкен. Бирок Цматсян айткан жок да Кыргыз мамлекети түзүлдү ошо жылы деп. Демек бул жерде экинчи суроо турат. Кыргыз мамлекети качан түзүлгөн? Ошо Гянгун деген ат менен тарыхка түшкөн. Мына бул бизге али табышмак. Биздин тарыхта али биз аны ижилдеп мындай, мына баланчанчы жылы Гянгун деген Кыргыз мамлекети түзүлдү деген маалымат азыр жок. Себеби Кытайдын эң байыркы тарыхчысы катары ошо Цматсян эсептелет. Цматсян өзүнө чейинкилерди укканын жазган, өзү көргөндөрүн жазган. Анан биз ошондон бери карай Кытай тарыхчыларынын өзүнүн жазма булактары уланып келатат. Кытайдын тарыхчы ошондон башталат деп эсептелет. Бирок кайсы
tarih ilimi olabı, til ilimi olabı, je fizika ilimi olabı, kандай ilim bolbosun, al negizi eki bulaka birdey tayanış gerek. Al жазма bulak, jana oğuzeki bulaklar. Oğuzeki bulaklar. Yemi oşonun içinde bizim okumuşçuların arasında biz Kırgızlar özümüzün tarihimizde жазууда oğuzeki bulaka artıkçılık berişimiz gerek деген oy fikirler var. Ушундай bir екі karama karşı al degen bol boyut oğuzeki bulak degen al negizgi bulak bolup esептелинбейт. Biz жазма bulak bolmoyunça al tarixi bir çındık dep ayta albayбыз деген tarixçilardan ikinci bir тобу бар. Себеби oğuzeki bulak artıkçılık beriş gerek degen tarixçi okumuşçular aytат. Biz ушул бери жагында Кыргыз ели bir 3000 жылдын тегерегинде 3000 жылдар мурун пайда болгонбуз. Anam biz uşu 3000 yıl geçe 20. yılımdın başına çeyip biz жазуусу жок özübüzdün tariximizni sanjıra formasında, sanjıra janrında oğuzeki saktap aytıp kelgenbiz. To'ra, oğuzeki saktap aytıp keldik de. Anam biz al boyunca bizim жазуу bolbogonduktan, жазуу жүзүндө ilim önükbөгөндүктөн, al Orhon Enisey dep atalgan Kırgız жазуулары, al bir xandar, biylerdin gana жогорку bir başkaruçu çöyrödө gana az adamlar gana колдонгондуктан, жалпы массага тиешелүү болбогондуктан жазуу илими өнүккөн эмес. Ошондуктан биздин көп нерселерибиz oğuzeki. Epikalık çıkarmalardагы başka düýne taanymыбыздагы бүт бардыгы oğuzeki сакталып келген. Мына ушуга таянып biz oğuzeki bulaktarga artıkçılık berişибиz керек. Oğuzeki egerde sanjıra formasında, ulamış formasında, mif formasında saktalgan malumatlar bolsa, bir salıştırıp izilde metodologiyası menen biz kandaydır bir jыйынтыктарды айтышыбыз керек деген ушунда ой pikirler var. Жеке мен өзүмдагы ушул туура көз караш деп эсептейм. Biz ошентишибиz керек. А болбосо тарыхы жок эл катарында жүрө беребиз. Бул туура эмес. Анда биздин тарыхыбыз 20-чы мында же мына Сматсияндан башталып атат. Туурабы? Эң нарагы болгондо. Андан бери жагы Arap, Pers sayakatçıları, tarihçileri var, jana başkalar var. Tan imperiyasından beri garayanan Kıtay tarihçileri. Andan başka uçurda tarihimiz çok el katarında jürüyoruz. Bul tuğra emes göz karaştı esepteyim ben. Yemi, ras oşo Smatsiyanda birinci жазма bulakta Kırgız'ın gelip çıkışı, Kırgız degen el, memleketi var, el var ekendigi jönünde tuğra жазма bulak 2200 yıldan tegereğinde bolup atat. Ekinci bir bulaktar bu hem orta kılımdağı Arap, Pers sayakatçılarına tiyešeli, oşolda Kıtay tarıkçılarına tiyešeli. Andan başka mına özüzdün sanjıra formasında saktalgan ekinci bir bulağımız var. Bu Majmuatta var dep Sayfidin Aksikenti degen avtoru tarafından жазылған. 16. kılımga taandık жазма bulak. Negizi bir oğal sanjıra, mif ulamış. Jana Manas yönünde birinci malumat verilgen жазма bir bulağımız деп esepteybiz. Emi mına oşol bulakta Kırgızdın sanjırası 22 ataga çeyin eseptelet. Demek andan bir jagında biz uşul waka çeyin bizim 500-600 yıldık tarıkka çeyin atalarımızды biz bilip жүрсök, demek Majmuatta barikte andan nары ulasak bizim bir 1000 yıldık sanjırabız, oğuzeki bulak boyunca aytılgan sanjırabız var деп eseptesek bolat. Себеби ошо 22 атаны мисалы орточо илимде кабыл алынган пикир бар. Ар бир муун 25 жылдан деп эсептегенде ошол нарагы дагы өзү bir 500-600 жылга кетет ошону. Эми бул экинчи бир суроо бар. Эми андай болсо биздин ошо тарыхыбыз санжыра жанрында, санжыра формасында сакталса, ошо санжыраларда ulamış miflerde, oşolardı izildegende Kırgızdın tarixi kaysı жылдарды çapçıydı, kaysı kılımlarda payda olgun, kantip aytsak bolat degende Kırgızdın gelip çıkışı jönünde ulus atabız jönünde bir ulamış var. Bul bir top folklor izildöçüler tarafından çeşmelengen, oşo ulus degen kim bolgon degende bul Kıtay Kırgızdары tarafından жазылып alıngan sanjıra. Oşo sanjırada mintip aytılat. Bayrıkı mınoğu Asmantov, Tuzlu Göl degen yerlerde, uşu yer degen bir göçmen urular Sak degen el yaşaptır deydi. Sak degen elder bizim
Avesta baş bolğon Pers bulaklarına түшкөн. Andan biz bilemiz sak elleri emine. Şu göçmen ellerinin jalpı atı bolğon. Persler büt göçmen ellerdi saktar dep koygan. Grekler bolsa bardığın jalpılap skifter dep aytkan. Avesta'da ala turlar degen at menен belgili. Mına şu göçmenlerдің jalpı atı. Mına oşul sak degen eldi uru bolup жашаган экен деп, oşul Kıtay Kırgız sancıraçıları oşunu aytışıp atat. Mına oşo жерден bir malçının balası Ulus degen baatır çıkıp deydi. Al ayı жолборсту түрү кармап алгандыгы менен атагы çıkıp, anan özünün urusuna başçı olup, keyin özüne tekneş urulарды biriktirip, anan uşul Turan aymağında, Borboraziya aymağında жашаган urulарды biriktirip bir ulu xandık түшкөн экен деп aytılат. Biz uşunu жазма bulaklarda uşuga okşoş malumatlar barбы desek, oşo sak urularının birikmeleri kaçan payda oldu degende bugün tarih okmuştuları bizim zamanga çeyinki 9-8 kılımlarda payda olgan dep aytışat. Demek bundan bir 3000 yıllardan tegereginde payda olup atat. Biz jana ulus jönünde ulamıştı karazak, Ozeki bulakta oşon aytıp atat. Sak uruları deyt, göçmen uruları da oşo biriktirip deyt. Ağa çeyin demek memleket bolgan emес. Oşo birinci ulus atabız oşol bir ordo, çoğun ulu ordonu tüzüp atat. Anam oşonu tüzüp deyt. Oşo uru beylerin çakırıp bir günü deyt ulu toy jasadı deyt. Anam toyda özü han götörttü deyt. Han götörtkönde oşol janagı ulus jönünde ulamışta oşol aytılıp atat. Bir ulu toğunun çavkısına deyt ulu ot jagıştı deyt. Ot jagışıp anan keyin özün ak kiyişke saldırıp kan götörttü deyt. Anan ottu 9 aylantıp anan akboz atка mingizip, anan anı tegi tüstөгü agırgıga alıp jetelep alıp düştü deydi. Bundan biz karagılaçı, biz Han Şayloo institutu kandı kantip şaylangandığın, kantip götörüşkön bir ritualdardı görüp atabız da. Bul uşul kayсы zamanlarda uşunda ottu aylantıp kan götörgön desek, uşunda ele kan götörü saltın biz Manas eposundan dağı, Manas'ı Kurultayda kan şaylagandığın, biz siler mına Manas institutunun üstentleri bilesinger ana. Ya, Manas atabız Kurultayda kan şaylanat, anda ak kiyişke salınat, ottu aylantat, oşu biylerdi aylantıp oşunda ötöt. Mına uşu okşoğun ritualdı biz Manas eposundan da görüp atabız. Ulus atabız yönünde ulamıştan görüp atabız. Manan oşu ulus deyt özün ulu han dep jariyaladı deyt. Ulu han dep jariyalap takka oturgandan keyin al Kırgız degen nam darajаны kabul aldı degen bir süylep malumat uçuraydı. Okmuştular uşuga ança ali köp kızıgıp, аңтарып, теңтерip, мындай чукула üzülüyor жүргүшелек. O biz üçün mına uşul malumat abdan kızık. Kırgız degen bul jerde ulus bababız jönünde ulamışta Kırgız nam daraja dep aytılıp atat. Egerde nam daraja bolsa bul sözdü manisi emneni түшүндүргөн degende biz egerde Kırgız tilin, bugünkü Kırgız tili menen aytsak, Kırgız degen tov adamı dep uşintiп aytıp жүрбөйбүzbü. To'g'rimi? Bu eldi etimologiya. Biz bugünkü Kırgız'ın tili menen түшүндүрүп atabız. Bирок 3000 yıl murun Kırgız kayсы tilde süйлөгөндүгүн biz azırınça ayta albayбыз, to'g'rimi? To'g'ri, salıştırmalı Kırgız tili dep aytabыз, tüpkü babalardın tili dep, bирок azırkıday süйлөнгөн emes da. Biz altırsı 1000 yıl murunku Eliseydagi taşlardagi жазылган tilibizdi azır okuzak түшүнбөйбүz. Bir tov ayırması var. Andan nar dağı 1000 yıl nar jaktagı tildi biz kayсы til ekendигин al babalardın tili dep mындай bir salıştırmalı aytabız. Bирок oşo babalardın tilinde Kırgız degen söz emneni түшүндүрдү экен degen ekinci bir суроо kelip чыгат. Bul biz üçün tavışmak. Bирок biz başka bir malumatlardan ulan, misalı arilerge baylanışkan bizden kanımız var ekendigini eski alıp, ari tilinde uşu söz boluşu mümkünbü, egerde bolsa al söz emneni түшүндүрүшү mümkün degende, biz bir 2-3 boljolduk aytsak bolat. Anın birincisi men ötken sabakta aytkam, Zuyev degen okmuştu, Kırgız degen söz, Kerkes degen ari tilindegi Indo-İran dep al жазат, oşo Kerkes degen ari tilindegi sözden gelip çıkışı mümkün. Al Bürküt degende түшүндүрөт deyt. Al Kerkes degen söz Karakuş degen formada Altay tillerinde süylönüp atat. Bürküt'te alar oşentip atышкан Karakuş. Bizde Manas'ta da karasak Alp Karakuş degen söz var. To'g'rimi? Alp Karakuş. Kuş degen söz Türk ellerinde kus dep aytılат.
Demek oşo Karakus деген söz bayırkı ayrı tilinde kerkes dep aytılıp atat. Бүрküt деген andan başka da kanday maani berişi mümkün. Demek ulus bababız bir boljol da ilimi ulus bababız kanга oturganda özünün бүрküt maanisin düşündürgen Kırgız деген namdı aldı dep aytışыбыз mümkün. Bir maanisi. Ekinci bir daha bir maanisi boluşu mümkün. Misalı Indo-İran dep atalgan ariylerden ekinci bir tillerinde saktalgan Hor деген Kuday'dın atı var. Hur деген formalarda aytılat. Kırgızçal Kür formasına da ötüşü mümkün. Oşo Hor деген gün Kuday en başka Kuday dep eseptelinген. Bugünkü günde de Asetin tillerinde Hor деген bu gün Kuday tilinde oşunday saktalgan. Бұл менің жеке ilimi oşo göz karашım. Men oylap atam, bizden bayırkı ata babalardan içinde Künhan деген titul menen жүрген хандар babalarыбыз болған. Künhan, Ayhan деген titul, Ozeki bulaklarda biz ушундай titulдар болгондугун билебиz. Misal Угусхан атабыздын ошондой Ayhan, Günhan, Жылдызхан деген балдары болгон. Бул адам атыган эмес, ал titulду дагы чын деп түшүндүрүшү мүмкүн эле. Ошол Кыргыз деген сөз ошондой маани бериши мүмкүнбү дегенде толук бериши мүмкүн. Ари тилинде Хор деген күндү берсе, Gus деген адам берсе, демек Кыргыз деген сөздің екінші bir мааниси күн адам, Күнхан дегенди бериши мүмкүн. Биздин ошо улусхан бабабыз демек Күнхан деген даража менен такка отурду. Же такка отургандан кийин хан катары шайлангандан кийин Күнхан деген даражаны алды. Деп биз ушинтип bir ilimi болжол жасасак болот. Бүгүн биздин хандарыбыз президент деп айтылып атпайбы, туурабы? Ошол убактардагы ошол daracılar, ошондой daracılar болгон. Себеби бул мифтерде, ошол ари мифтеринен, башка биздин Огус мифтеринен, Кыргыз элинин байыркы жомокторунан, ошо Түштүк Сибирде жашаган Алтай элдеринин жомокторунда Айхан, Күнхан деген ошондой титулдардын болгондугу жөнүндө маалыматтар бизде бар. Демек мына биз ушул Озеки маалыматтардан карасак, жанагы биздин заманга чейинки 8-9 kılımlar aralığında oşo sak urulарын biriktirgen bu ulus degen bizdin bababız bolgondugun birinci Kırgız degen attalgandыгын anan ulus atabızdan 3 uul bir kız kalat keyin özünün kandığını taşlagan uçurlarda al kızına kandıkты taşlayt. Sebebi bir suroğdu bergen uçurlarda 3 balazı жооп бере албай kızı жооп berip ana kandık bilik oşo kızına kaldı deyt. Anan ekinci bir daha bir nerse ошо улус бабабызда хан болгондо дейт, бүркүттүн канатын сайынды дейт. Сапарбек Закиров деген фольклорист окумуштуу агабыз бар эле, ошо санжыраларды изилдеп, ошо чогултуп жазган, анын Кыргыз санжырасы деген китеби бар. Окуганыңар болсо ичинде bir кайра карап чыксаңар болот. Ошо сак деген сөздүн bir мааниси куштун канаты дегенди билдирген дейт. Kuştun kanat degende jana bir kanatı da bir nemesi sayım kanatı var. Ana mana uşu ulus bababız yönünde oşunda aytılat. Oşol deyt ulus bababız kanga oturganda бүрküttün sagın sayınıp ana han bolup jarıyalandı deyt. Demek handar бүрküttün kanatın sayınıp жүрgöndügün biz uşu maalumat alabız bul ulamıştаны. Bayırkı oşol Ozeki bulaklarda Çin ele handa бүрküttün kanatın sayıngan. Al göçmen elderde emes keyin oturuktashkan elderde de olgan. Oturuktashkan elderde toz kuşunun kanatın, totu kuşunun kanatın, je bolboso kırgoğulunun kanatın sayınganдар bolgan. Bizde janagı ulus jönünde bababız aytat. Kalıyman degen kızı deyt keyin handık beylikti kabul aldı deyt. Han bolup oturgandan keyin al ayal kişi bolgonduktan al deyt kastın kanatın, kuğdun kanatın sayındı deyt. Ot karagılaçı mana biz bundan emneni bilip atабыз. Biz mına ol Ozeki bulaktan öte köp bir etnografiyalыk materialдарды бар экенин көрүп атабыз. Ошону карасак мына эркектер хан болуп жарыяланганда бүркүттүн же куштун канатын сайынгандыгын, ал эми кыз балдар же аял киши хан болуп такка отурганда куудун же кастын канатын сайынгандыгын көрүп атабыз. Биздин бүгүн кыргыз кыздарынын улуттук кийиминде Ükünün kanatın, Kırgoğlu'nun kanatın, Ozeki bulaklardan biliriz, ulardın kanatın sayıngandığın. Buna bugün bir yazalma, bizim artistlerimizin giygen TVT'lerinde, dopularında uşul kanat bu bayırdan gelatkan bayağı Kırgız'ın tüpten gelatkan giyimlerinin, uluttuk giyimlerinin şu saltlı görünüşü. Kırgız adamlarının, erkek adamlarının
сайынған құш қанаттары бүгінгі күнде жаңағы чүпірек жіп формасына өтіп қалды. Мына қалпақтағы, тебетейдегі біздің жаңағы салаңдап чоқ деп аталғаны, бұл ұшы байырқы кестерде бұл құштың қанаттары болған. Бұл материалға өтіп кетті де, ошы форма. Мына ұшыны чоқ емнеден улам келді дегенде, бұл байырқы хан тұқымдан тараған ел екендігін, екінші жолы қырғыздың байырқы ақсөг ел екендігін, байырқы ел екендігін, жана ошол байыркы өзүнүн ушул салттарын бүгүнкү күнгө чейин сактап келатканын көрүп атабыз. Биз ошо калпактарды мындай али чечмелеп толук мифологиялык, философиялык түпкү нерселерин али толук чечмелебегендиктен али биз ошо анын чок эмнени түшүндүрөт, кайрус эмнени түшүндүрөт, ал айры калпак эмнени түшүндүрөт. Азыр бүгүн ар ким өзүнүн бир оюна келген нерселерди айтып атат. Мына ошо калпактын өзүндө да бир тотемдик белгилерди өтө бир байыркы хан бир баш кийимдерине таандык бир өзгөчө белгилерди көрүп атабыз. Эми бул келечекте дагы азыр окумуштуулар изилдеп атат. Биз аны изилдеп аягына чыкпасак, силердин араңарда чыгып эртең изилдеп, ошолорду биздин элибизге чечмелеп беришиңер мүмкүн. Себеби көп нерселер бизде калпак себеби бир эле күндө жаралышы мүмкүн эмес, боз үй да бир күндө жаралган эмес, жүздөгөн жылдарда барып жаралган. Бул материалдык ата бабалардан калган ыйык мурастар. Маселе бүгүн ошолорду илимий көз караштан чечмелеп берүү маселеси туруп атат. Бүгүн эми анда ошо кыргыз элинин келип чыгышы жөнүндө ошол бир кеп кылалы деп кеп коскодук. Негизинен мен эми Оторхан, андан башка Оторхан Балыгоос деген манасчы санжырачы атабыз өткөн. Анын Оторхан жомогу деген да бир санжырасы бар. Ошондо да кыргыздын башкача бир келип чыгышы жөнүндө маалымат айтылат. Дагы маалымат биздин Манас эпосунда айтылат. Келерки сабактарда биз ал жөнүндө да улантып кеп кылабыз. Бүгүн негизинен сабагыбыз аягына чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.